qabel على اليوم. Inselmulkom sinjuri għal Shooter il-programm qasir illi it-tabib itjulek para preskrizzjoni biex issalva moħħok u jekk rajtu xi ħaġa interessanti ibatu lna hawnhekk. Inti xi ħaġa minn ġismi? Għax qed inqassam l-organi qabel immut. Ġmiel biex nibdew hekk x'pożittività nibdew il-programm hekk. Mela, u toqtajtu biex tagħti donazzjoni tal-organi titil-qalb. Il-qalb, il-fwiet, il-marrara, il-ħabba, naf kollox, il-klewi, kollox. Il-fwiet tiegħek kiena kieku naqbżu, ma nagħtihx. Mela salan salva xaħab bis-saħħa tal-fwiet tiegħi. Insomma, kont nimla l-applikazzjoni, tista' ssibha hawnhekk tajjeb jekk titħajjel. Dejjem tqum diskussjoni jekk għandix tiġi bil-fors u mbagħad review ta' hekk. Suppost issa qed toħrob lejl hemmhekk. Imma jien li qed ninkwieta mill-applikazzjoni, għax inti ara għandek l-ewwel ġurnata taf li service.gov titik eżatt kif qed taraw kemm għaddum biex tinqeda. L-ewwel ġurnata titfa' l-applikazzjoni tifhimha. U mbagħad għandek it-tieni ġurnata vetting tal-applikazzjoni. Umbat għandek 5 tiem sakemm jifmu eżatt x'inhi l-assessjar ta' jien ngħidlek dal-istess wieħed ikollu għabtiet 5 tiem. Overtime. Imma mbagħad li qed tinkwetani li wara da 7 tiem ikollok id-delivery of service. U jien nixtieq li ma jħordulix l-organi qabel. Fimt? Qabel tmut. Għana deċidejt li għalissa waqaf l-applikazzjoni. Aħseb ftit, imma għattu l-organi għax xi ħaġa nobli ħafna, però għammur niddiskutu ma tfalax huma fihom iktar sugu minn ċerti nies. Qed iweġġaw ħafna nies fuq il-post tax-xogħol. X'nistgħu nagħmlu biex in-nies ma jweġġawx? Biex nċemplu l-pulizija biex jgħidilhom biex jifqu. Lek jirġgħu jmorru dinja oħra. F'dinja oħra. Dinja. Ifhimni, dik l-iskop li jisom ma jmorrux. Biex jisifru. Biex jisifru, għarra, ftemna. Titqgħod attent, pereżempju tixtri l-affarijiet il-helmet u hekk. Ikanċillu l-polis u l-pati jaħdmu le. U l-pati jmorru fil-polis u triq jkollu ikon il-polis. Jiġifieri il-polis ħajwaqqafhom milli jweġġaw, mhux hekk? Ftemna. I know. We should make more protection of them. Kif? So like we add like a lot of soft stuff. Soft, imma jekk eżempju qed jibnu dar, tagħmilha soft? I would make the inside soft. Sewa, ġifieri mela nibnu tal-ġebel imma jew nibnu bis-soft. Yes, soft. Ma tafx. We have to make a star that a car transforms into a star. A car that transforms into il-ambulanza. Ma ġanna di pala. Imma, what? Tafas buttuna nitterġu tuwa ta' giant hospital. Kollox li konajdu għal Robert, okay? U min jagħmel ir-rules. Wis Halloween u bravi. U ma nafx jekk ġedix ġratilkom illi kolkom whiteboard u flok tuża il-whiteboard marker tuża l-permanent. Tafu kif teħħieħ? Ħanaraw. Okay, if you have a permanent marker and you do like this, you're not gonna take it off. How do you take it off? Can I show you a magic? Unless if you have it, I have a whiteboard marker. No, if you have this kind one, yes, this is whiteboard. It can remove. Yes, this you can one can this remove. no, but let me show you this. Unless if you mark on that, yes, it will remove. And then you remove. You know why? It? You know why it removes? Why? Because the contents of things inside this have a dissolvent that can reduce Actually reduce it. Ekku, sowa qal għax dak fih dissolvent li mbagħad jirnexxielu ineħħi il-kumplament. Ħanamilna iktar. Tajjeb, u suppost jitlaq kollu. Għalma telaq dak, mix-xott. Niltaqgħu naftit. Għaddaw kol? Wala kemm tkellimna fuq affarijiet, organi, tfal, markers, għana naqra. Ħanina kif tpoġġi l-affarijiet. Vera nistamaw ħażin. Naraw komat, xajjana l-mattaw.